بله سرسریا اندرجان جدستا لگل ممت کماچ پارلمنتری دیاربکری دم پارتیکو حوالی سرسریا اندر دم پارتی ده هفکاری هفودو بونه دی با آخفن جوانیل گلمنه بریز ممت کماچ سلاف بوده که ممت سری و ساق به که ممت سری توایی مالباتا دم پارتی ساق به دست به که دست خواستم بزنم که ممت هن هفکاری هفودو بون تو رحمتی سرسریا اندر و یک پارتی ده هفودو را کار کریم دناف پارتی آوه ده گرینگیا سرسریا اندر چه بود وی درباره ده دست به که ده بزنم بله دسری داجی و تماشاوانی هجا برزداری سلاف دکم براستی ایشه که گرانه و خمه که گرانه yani wenda kirina bires resreya ender bandoravia bejin li ser behmiyan zev girane em pir xemgînin ji bo me em bêjin ronekbîrekî wî rengî ne tenê siyasetmedarekî bû wekî mezinekî wekî rûspiyekê di nava partiyê da di nav siyasetê da jî heman demê da bi wî rengî bû براستی نه متن انسانکی ونداکر ما بقیمتکی براستی ونداکر بوی قاسی براستی خمگینی همه زاف زیده برز سرسریا اندر ناستان بیوی زیده هبون نه تنی وکی سیاست مداره که پینا وره پینا سکرن نه بوی رنگی بو تمام دمه دا حمالی جواکرات تکیلین وی همه ناسنامه جواکرات تکیلین وی لگن هر کسی که دانستاندن دوی نابرا انسان دا کو وقتی کو تکیل داتینا نابرا آلیان دا وقتی کو تکیل داتینا yani وکی ببیرنگی قیمتی که جدا بونه وکی هم بیشن بنا وکی تنی هم بکار بنا وکیم برای سلسله اندر گرینگی آوی سکناوی رسپیتی آوی مزناهی آوی هم تایبتی دنا پارتیه دا هم جدنا سیاستی دا گشتی دا جی براستی رولکی مزن دلیست و دفرقا وی رولا خود آجیبو اوی جی دید و مسئله آهانه گرینگی آوی براستی ما دیرکی مزن برزکر ما قیمتکی مزن برزکر ما رهوالکی مزن برزکر ما رونکبیرک براستی برزکر ما زانایک برزکر امش بوی قاسی زاب خمگینن ببرزکرنا برای سرسریا اندر بریز کماچ نه سرسریا اندر ده شاندا امراlı da bu de prosaya aştiye de yakun habrebe de şeyde bir taybeti ji rolekwi berçav hebu gelo bandorek canj destan avi bandorek li prosayı dikare beke ve derbare de ditna tabii. Yani biraz seri de yani embejin demin borin da ser bivaje çareseriyer Bakuri Kurdistan'ı roleki mezin dileyist Rusya 2013 و 15 انتاجی همان دبی دا شان دا امرالیه دا bu Danistan'da امرالیه her vahar gelip da sırata Türkiye roleki mezin roleki giring dileyist ev rola hani cevap mane bu براستی هر علیان باوریه که مزن به برای سریا اندر دانی وقتی که برای سریا اندر داشته که دانی زمان هر علی به گوتناوی به باور بون به گوتناوی براستی yani باوریه که مزن لسر گوتنینوی سر سکناوی سر درستی آوی سر امبجن زلالی آوی سر آشتی خوازی آوی آباد کرد و قصه وکی کسایت دنا پروسه چاره سریه دا roleki giring u mezin hebu yani evya belki em bêjin da wextê ku ketiye nexweşxaneya heya niha jî ser pirsaya çareseriyê wekî pêngav pêş vene çûybirin jî sedema we ya herî mezin tenduristiya birêz ên derbû her wiha dibe wekî kesayetekî dîrokî wekî hafizayekî ji bo çareseriyê herkes jî dizane دلخوازی آشتی بود دلخوازی آزادی بود دلخوازی براتی بود کلبی ولاتی هدی به تجاری انسان هفنه کردن بجاران جدانی زمان yani mesela hani beşer و پفچون نپیک نایه محقق بسات سالا جی بردوام به
داوی وره سر ماسه که اول و آره که ریبازین آشتیانه هم مثلا hani ورن çare ser kiren bu ve kasır roleki giri ke bu yani ambejin dnava ali anda ki harca ke de sekini brez önder ve paveliye karubari xo pekdani muhakkak ambejin vefat kirin avi vanda kirin avi ve bandora ke ser ve bevajoy bragi renge ke bike yani belki ambejin hinek girani peçey beben hem de belki mesela belki derenk pek verip de böyle naive mane am bejim prosa çareseriye be vatakina brez ender ve besekine yancı ve bedavi be re tabi ve gotna hani rolavi a mazın rolavi hakimaki kesayet adilo ki rasti nay yani gevara kabul kiri dahi bir vakirinci. کەکێ مەمەد لە هەرێما کوردستانی جەنابی سەرۆک بەرزانی سەرۆکی هەرێما کوردستانی نێچیروان بەرزانی سەرۆکێ حکوومەتا هەرێما کوردستانی مەسرور بەرزانی پەیامین غەمگینیە بەلاوکردن سەرساغیین خۆگەهاندن ماڵبا دۆست دەم پارتیێ گرنگیا vê hûn weke dem partî jî çawa de nirxînin ku li herêma Kurdistanê jî nêzîgahiyek wisa hate nîşandan. Belê wekî hûn dizanin em bêjin wextê ku şanda Îmralê em serdana Başûrê Kurdistanê kir ejê heman bi nav heman nîşandê de bû. Bi wî rengî rêhevaltiyekî taybetî jî me hevra kir li Başûrê Kurdistanê. Herwiha wekî kesayet birêz önder hem danûstandinê wî li gel birêz Serok Mesûd Barzanî li gel Seroka Herêma Kurdistanê birêz Nêçîrvan Barzanî û Serok Wezîrê Başûrê Kurdistanê Mesûd Barzanî ne tenê bi aliyek bir fermî da bu têkiliyê gel kesayetan wekî me bi şahidiya vê meseleya hanê bi danûstandinê wan û em bêjin hevdîtinan da me şahidiya vê rastiya hanê kir. Em jî xwe bawerin em bêjin di serî da birêz Serok Mesûd Barzanî û rayedarên Başûrê Kurdistanê ji bo ku wefatkirina birêz önder peyamên sersaxiyê û her malbatê re hem dem partiyê re şandin yani eviya bi rastî jî têkiliyê wî ji derveyê fermiyetê têkiliyê ve kesayet jî van aliyan re van birêzan re têkiliyên wê hebûn û ji derveyê wan jî em bêjin hem Başûrê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê Ewropayê ji derveyê jî bi taybetî jî nav siyaseta Tirkiyeyê giştî da jî yani ji MHP'yê İYİ Parti AK Parti heta partiyên din jî wekî di navbera van aliyan hemiyan da jî bi taybetî em bêjin têkiliyên xwe yê bi taybetî wekî kesayet ve her kesekî re rastî ava kiribû ji bo ku birêz önder bi derdê her kesî wekî derdê xwe yani piskirêka her kesekî wekî piskirêka xwe digir li ber vê qasê têkiliyên wê wekî kesayet û taybetî hebûn bi taybetî jî li gel rayedarên Başûrê Kurdistanê ev meseleya hanê wekî em jî ez jî wekî kesayet nav şandê dabûn min şahidiya vê têkiliyê hanê Başûrê Kurdistanê bi rastî min viya piçavê xwe did û şahidiya wî jî kir. Spasiya te dikim kekê Mehmet Kamaç parlamenterê Dem Partiyê Diyarbekirê ji Wanê gel.